Tata, još Molim. jedan paket od cirkut mesa. Ajde dođi ovdje da vidim. O, cirkut mes. Druga mjesečna pretplata. Čekaj da pospremim ove baterije. To neke testiram. A ništa, to je tvoj zadatak sada. Ajde sjedi. Kako velimo prvo? Bok. Dobrodošli u ovu špilju. Došao je još jedan paket od cirkut mesa. Aha, idemo vidjeti onda šta tu ima. Dakle, kao što je Gabriel rekao, došao nam je još jedan paket od cirkut mesa. To je paket 2 od 12. Zadnji put je imao Gabriel problema sa raspakiravanjem, pa ću probati ja. Ili hoćeš ti raspakirati? Ne. Nećeš, zašto? Ne znam. Ajde, privuci si stolac. Ajde, digni se pa ću ti ja. Ajde. Lijepo se sjedni. Znači, paket 2 od 12. I tu bi trebao biti stem paket. Koji se sastoji od kapasitrona. Aha, znači nije Gabriel je htio Mr. Bia, ali nije, nego je kapasitron. U prošlom videu sastavljali smo Boba robota. Kad uzmete 6-mjesečnu ili 12-mjesečnu pretplatu, dobijete besplatno paket alata koji vam je potreban za raditi. Tu su i upute, lemelica, pumpa, klješta i naravno, jako bitna stvar, podloga za rad. Prvo ćemo raspakirati. Gabriel će raspakirati, to je njegov projekt, pa niko ne raspakira, ja ću asistirati. Znači, izvadiš si uputstva. Dobro. Uputstva. Stavi sa strane, treba ćeš ih čitati. Kako smo ono zadnji puta radili. Ovo možemo pomaknuti. Ovo ćemo staviti ovdje. Znači, u ove dijelove stavit ćeš razdvoji, znači posebno ledicu, posebno pločicu, baš je guba, posebno što su otpornici, ovo su kondenzatori, znači capacitori, kondenzatori, držač za bateriju i baterija, imamo dva, stavi ih tu gore, imamo dva kondenzatora, imamo dva prekidača, dva svića i onda ovo je tu izunutra, da odmah to popravim jer to nam je i zadnji put ispalo. Znači, malo je problem sa ovim držačima za baterije, nekako su slabi pa ispadaju, tako da morate pripaziti. Uzet ćemo odvijač ili ti šrafciger po hrvatski, pa ćemo to stisnuti da ne ispada. Tako. Još što imaš dvije ledice, jedno si zaboravio. Šta smo rekli? Kod ledica trebamo paziti na polaritet, kako je naznačeno na uputama, jedna nožica je duža, jedna nožica je kraća, to označava plus i minus. Također i kod kondenzatora jedna nožica je duža, jedna nožica je kraća. Kod kondenzatora moramo jako paziti na polaritet, jer kod ledice ako folate polaritet neće se ništa desiti, samo neće raditi, a kondenzator bi mogao i
eksplodirati kod većih struja. Ovdje nemamo velike struje i velike napone, radimo sa 3,2 voltom, 3 voltnom baterijom, ali svejedno trebamo paziti jer nam strujni krug neće raditi ukoliko ne orijentiramo kondenzatore dobro. Kondenzator ima kraću nogu, jednu, i označena je sa crtom, sa minusom. Na samoj pločici bi trebalo isto biti naznačeno. Tako je. Na samoj pločici su naznačeni orijentacije nožica. To ćemo provjeriti sa Gabriel, uzmi uputstva kao i zadnji put. I engleski znaš, znači Welcome to the dobro, presentation board. ne moraš čitati, ali na glas, nego samo prati. Znači, treba će nam otprilike 1 sat da sastavimo ovog robota, da provjerimo sadržaj, što se nalazi u kitu. Štampana pločica, baterija, 2 otpornika, 2 ledice, 2 svića, 2 tipkala, 1 prekidač on off, 1 držač za bateriju i 2 2200 mikrofarada kapacitor, kondenzator. Da. Znači, ovo je štampana pločica na koje se lemi što trebamo zalemiti. Okay. Ovaj put ćemo koristiti ovu lemelicu. Maknut jer je prejaka. Ćemo uključiti ovu lemelicu, samo moramo ju uštekat da se grije. Dotle ćemo sjediti uputstva. Otpornici su najjednostavnija komponenta nađena u skoro svakom elektronskom uređaju. Oni su pasivne elektronske komponente. Imamo bateriju, prekidač, to je ovaj, push button, to su ova 2, crvene ledice, one izgledaju bijele, ali kad budu radile svjetlit će crveno. Kondenzatori, kapacitor. Da. I idemo naći uputstva. Tako, tu smo, tu počinjemo. Počinjemo sa otpornicima kao i uvijek. Ajde, samo da uzmem, ovo je lemna žica, stavak za lemilicu. Tako. Znači, trebamo naći na štampanoj pločici gdje treba staviti otpornike. Kod otpornika smo rekli da ne treba paziti na orijentaciju, njima je sve jedno. Kako smo rekli, treba ih staviti u slovo U. Znači, koji je zadnji put? Primiš ovako i savineš ga tako. Onda ga okreneš. Tako, napraviš slovo U i pripremiš i nađeš na štampanoj pločici gdje one idu. Tu je nacrtano, znači idu u ovaj čošak. Jedan ide ovdje,
kupice, stisneš ga do kraja, držiš, okreneš i malo savineš da ti ne ispadne. Sad ti staviš ovog drugog. Stisni ga s ove strane da ti ne ispadne, stisni ga i drži ga. Gdje sad, ovdje ili na bilo koju stranu, možeš na ovu drugu stranu, tako, eto. Znači sad okreneš dalje. Sad ti ih treba zalemiti. Znači, onda ćemo ipak ove savinuti na drugu stranu da nam bude lakše. Tako. Možemo stisnuti pločicu rukama. I šta smo rekli? Moramo imati vruću lemjelicu, jer ako nije dovoljno vruća, neće nam lemiti kako spada. Hop, evo. Znači, stisneš na sami spoj i malo lema. Držiš 2 sekunde, 2, 3. Nije uspjelo. Ajmo ponoviti. Tako. Tako. Nešto nam danas lemljenje ne ide ili nismo zagrijali pločicu kako treba. Probaš s ove strane, ako je dobro, dobro je. Sad ćeš uzeti škarice, ove klješta i cvakneš višak. da malo ostane? Čisto malo, da. Tako. Malo ostaviš, ako će trebati popravljati, prvo ćemo pokupiti sa magnetom. Uvijek imajte na radnoj ploči magnet, da sitne komadiće što možete pokupiti. Tako. Sad idemo dalje. Sljedeća. Ukoliko niste sigurni da li je spoj dobar, možete sa multimetrom okrenuti na testiranje spoja. Znači ovo je testiranje kontinuiteta. Multimetar pišti i sad možemo provjeriti da li ima, da li je dobro spojeno. Ovo je zalemljeno dobro. Ovo je zalemljeno dobro. Znači dobro smo zalemili pošto ima kontinuitet. Sljedeći potez je prekidač. To je ovaj dugački sa 4 sa 5 nožica, od toga su 3 nožice imaju kontakte za struju. Znači on ide sa odozgora prema van, gleda. Na samoj pločici je označeno. Tako. Ok.
okrenemo ga i onda ćemo ga zalemiti. Moramo paziti. Evo, sad se lemelica zagrijala i puno ljepše. Vidiš, Gabriel, kako su ljepše sad lemovi. Tako, uvijek mora izgledati ko mala piramida. Znači, bitno da je lemelica dobro zagrijana i čista. A ja sam izgubio negdje spužvicu i sad nemam sa čime očistiti lemelicu. Nekako ćemo valjda izdržati. Tako, to smo zalemili. Dakle, i sad lemimo ove pritisne prekidače, ili kako se to ljepše na engleskom kaže push buttons. Kod njih isto nije bitno kako se orijentiraju. Oni idu na ovo mjesto. 1, 2. Tako. 4 komada. Hoćeš ti probati lemit? Može. Ajde. Znači, ovako do zdola i primi. Tako, s ovom rukom si pridrži ako treba. Znači, tu vidiš, znači, sa vrhu, još oko mi to stavi ovako, tako, stisneš s ove strane da se grije, a s ove strane lem. Znači, ne direktno lem na lemelicu, nego s jedne strane nožice na lemelica. Neko vrijeme treba da zagrije nožicu i onda s druge strane nožice lem. I tako ponavljaš. Jer ako staviš direktno lem na lemelicu, onda se lemelica zaprlja jako brzo. Hoćeš probati sam ove 4. Znači, ovo si razmotaš malo. Znači, ja ću ti držati plačicu sa jedne strane. Eto, stisni. Stisni dobro na... Bravo. Tu, slobodno, ja držim plačicu, ti slobodno onako stisni, pritisni. Bravo, dobro. Još malo. Dobro. Odlično. Odlično. Ćemo trest lemelicu, ne znam s čime bi ja očistio. Nema veze. Ajde, Gabić, gledaj šta dalje radimo u podstvima. Šta kaže? Leave your caption and solder the LEDs. Aha. Znači treba zalemiti ledice. Gdje ledice idu? Ovdje tu. Ledice idu sa vlažnom maramicom. Ukoliko nemate spužvicu, ako ste je zagubili koji mi, možete počistiti lemelicu i puno će bolje raditi. Ledice, smo rekli, imaju jednu dužu i jednu kraću. Ova gdje je kraća ima malo, nije skroz okrugla,
nego ima malo onako kao zaravnati. Trebalo bi, tako je. Gdje je kraća nožica, tu je malo ravnije. I to je naznačeno na štampanoj pločici. Kao što možete vidjeti, ovdje je okruglo, a ovdje je ravno. Znači, kraća nožica ide tamo gdje je ravno. Odnemo je do kraja. Tako i drugu. Dobro, bome sljedeće ćeš sam slagati. Provjerimo s ove strane da li smo dobro. Jesmo. Tu možemo malo savinuti. I ovo isto. Čisto da nam bolje drži. Ja ću ti držati pločicu. Uzmi, odozdola si primi. Točno tako. Uzmi si lem. Znači, najbolje je da ideš sa ove strane ovako da prisloniš lemilicu, a s ove strane nožice prisloni lem. Probaj lem gurat u onu točkicu, rupicu. Možeš slobodno malo više lema. Guraj ga onako kako se topi. Ja popravio. Znači treba vježbati. Ne, nije dobro. Moraš stisnuti samo malo. Stisnut, baš pritisnut. Da se nožica zagrije. Ovo smo ga zagadili, ali valjda će raditi. Budemo popravljali poslije, da sad ne duljimo video. Tako. Kad se naučiš i kad ti bude to išlo od ruke, onda si prvo porežeš nožice i onda ideš lemit, bit će ti lakše. Tako. Dobro. I sad dio 5. Kapasitori, to jest kondenzatori. Na slici se točno vidi, znači bijela crta. To je sa kraćom nožicom, minus, mora ići na štampanoj pločici, je označeno sa minusom. Znači ovo je minus, ide ovako. Znači kondenzator ide tako. I drugi, na drugoj strani isto, minus, kraća nožica, gleda van. To jest kako je na štampanoj pločici otiskano, moraš pratiti, inače neće raditi ili čak može i eksplodirati. Tako. Minus, tako, tu su i lijepo nacrtali, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. To uvijek i 3-4 puta provjeriti ako treba. Vidiš, približi se slobodno da vidiš kako lem treba izgledati.
Stisneš, držiš da se zgrije i onda sa lemom zalemiš. Što je veći dio koji lemiš, to mu dulje treba da se zgrije, znaš. Znači, kad lemiš veliki neki dio, pridrži pločicu malo s ove strane. Tamo ju primi s one strane. Gdje? Tako, drži čvrsto, ajde. Tako. Što je nam sljedeći korak? Držač baterije. I s njim smo zadnji put isto imali problema. On ide sa donje strane. Jel' tako? Znači, tako je. On ide sa donje strane, jer sa gornje strane su izvod prema, znači ovako ide, dobro. Znači ovo je tu kraj, ide prema van. Tako. Zaboravili smo porezati. Tako. Sad možemo zalemiti ovo. Viš kako si ja primim, ja se primim s jednim prstom, si primim pločicu, sa ovom rukom, sa ova dva prsta si primim lem, stisneš, držiš, čekaš da se zgrije i onda pustiš malo lema da se zalemi. I tako na sljedeću. Tako. Šta kaže uputstvo? Gotovi smo sa lemljenjem. Moramo plus baterije prema gore. Znači... Ovako. Opa, jesi izgubio. Znači plus baterije prema gore. Ovo je čvrsto, zadnji put nam je to ispalo. Ovako ide unutra. Nešto svijetli. Znači, okice svijetle. Kad stisnemo push button, to je ugašeno. Ovo je upaljeno. Sad bi on trebao se vidio, znači u čemu je poanta. On je sad ugašen, ali dalje svijetle. Zašto? Zato što se električni naboj spremio u kondenzatore. Znači oni spremaju i oni neko vrijeme drže električnu energiju i makar je ugašen,
ne daje, znači trenutno nije baterija spojena, on i dalje može dati struju bateriji. Kad upalimo, radi cijelo vrijeme i ako sad stisnemo dok je upaljena baterija, ukoliko stisnemo, ona će lagano jače zasvijetliti. Da. Sad isključimo i ona će svejedno dalje svjetliti. To možemo znači napraviti ovako, uključiti ga, pustiti par sekundi, 10 sekundi da se napune kondenzatori. Možemo isključiti, možemo izvaditi bateriju, znači baterije nema i kapacitron i dalje radi. Ne znam da li se vidi, slabo se vidi, ali eto. Znači ljudi, to je bilo to za ovaj video. Veselimo se sljedećem. Srdečan pozdrav svima iz Circuit Messa i svim ljudima koji vole čačkat nešto sa baterijama i tako. Gabriel, je bilo dobro? Super. Ajde, ekipa bok.